Everybody needs an umbrella for a rainy day. A little something you could put away. A bit of patience goes a really long way. And with these seeds I carry hopes of better days. Whose fruits are these anyway? Wait a minute, okay I get it. Live for today but prepare for the future. Make sure you cover your welfare is crucial. This for the mothers and lovers. Angikubongele mbukeli kulohlelo lelikhulu eSwatini delidlela Ndvongeni kanzi lokuvusela kokulohlelo senguyeke umuntu ngudumane Megmeno wamahlala sibongo losuka khona ehlangothini letekuchumana kanye netekuthengisa khona kadla Ndvongeni sivusele ke mbukeli the beautiful kingdom of eSwatini. Mbukeli namhla singena ngendzaba le ngasho ukuthi imcoka ikakhulukati yawuthinza ke emakholwa lesingasho ukuthi ihamba ize ithinze ngisho bafundisi njengoba ke sathi ke ukuthi lidla Ndvongeni ke mbukeli sesivele singena kuyo lendzaba lena iluswa ngumthetho nje lidla Ndvongeni lo mthetho lona ke mbukeli kukhumbutana uyasho ngalokucacile ukuthi bobani lokuyawumele ukuthi bona baphocelelwe vele ekutheni ke babanjelwe lidla Ndvongeni emcashi nanaye kube nguye lophocelelwe lomthetho ekutheni nanaye phela kube khona la kufakako ngoba akusho ukuthi njengoba ngidla Ndvongeni ngalomthetho ibese lengcenye seyibheka esebenzeni kuphela kuhlala nje kubanjiswana nje mbukeli uma sikhumbula inhlelweni siyakhumbula ukuthi umcashi ukhipha ingcenye lethide nge70 sikhiphe ingcenye lethide Diaphala koleti inhlangothi ke lapha kulomthetho ke mbukeli le King's Order in Council number 23 1974 lena ke lesizibita ukuthi SNPF order uyabhala ke lo mthetho ukuthi leti inhlangothi leti awubhekeka ukuthi vele etiphocelele ke bobani kepha ke mhlambe singangeni lapho siyawucala nje sikhumbute embukeli ukuthi kuna namba vele labakabhekeki ukuthi bangabanjwa lidla Ndvongeni umthetho vele awuvumi ukuthi uma ngabe ungasilo luswati ubanjelwe lidla Ndvongeni ngawo ke siyawukhumbuta bacashi kakhulukade ukuthi bakunake lokho bakhumbule futhi bacashi phela ukuthi uma ngabe nje ngumcashi ucashe umuntu longasilo luswati lode buve baseswatini vele lo muntu loyo akafanele ukuthi bese wena sombambela lidla Ndvongeni lo munye ke utawubuta ukuthi kwendakalani naku uma ngabe bese kubonakala ukuthi vele lo muntu loyo locashiwe ke eSwatini umcashi bekambambila lidla Ndvongeni kungadi nanaye alibamba usilo mthetho ke mbukeli uma ngabe ke kubonakala ukuthi loyo lobeka ngasilo Swati ubanjelwe lidla Ndvongeni ngalesiphosiso lesingaba khona leyo mali leyo ke iyawu lebethatha emholweni wakhe lena lebephuma emholweni wakhe iyawuphinze futhi ibuyisele kuye ngalokunjalo lokusho ukuthi ibabete intalo ngoba siyathi ukuthi emalunga edla Ndvongeni ahlaleke athwatha intalo usomthetho ke le mali iyabuyela ke kulelo lunga lelo noma leso sisebenzi leso ngaphandle ke kwentalo uma ngabe bekabanje adla Ndvongeni abe angasilo Luswati ibese ke lengcenye lena lebeyifaka ngumcashi nanayo ke mbukeli ibese nanayo iphinze futhi iyathathwa iphinze ibisele kuye kumcashi ngaphandle komcashi mangabe atotsike yena uyathi mine noma mhlambe bengimbambile ngalongafanele ngingadi awu sengicabanga ukuthi vele angisale ngimupha ngamupha ke umcashi uma ngabe ke akufisile lo kepha lo mthetho vele ubika lokusobala ukuthi mangabe nje bobanjwa adla Ndvongeni awusilo Luswati shothi wena bobanjwa ngalongekho emthethweni ngawo ke vele uma swata uta lapha leyo mali leyo beka ibamba umcashi emholweni wakho iyawubuyela kuwe ngalokunjalo ngaphandle kwetintalo sekunake lokho ke mbukeli bese ke lo mthetho ke siyabala ke leti inhlangothi lapha ke tanaba ke mbukeli labanga phoceleleki lokusho ukuthi ke laba bangatifakela noma bangabanjwa adla Ndvongeni uma ngabe mhlambe bafisile kepha ke kude umthetho lobaphocelele ukuthi babe ngemalunga edla Ndvongeni laba ke kufaka ekhathi ke mbukeli naba lesihlala sikhuluma ngabo lapha ehlelweni laba lesithi ke pheceledi ngesilumbi ma domestic workers ngilaba ke laba labasita ke etindlini siyathi ukuthi njengoba ke sihlala etindlini kunalaba lokho ukuthi mhlambe basiwashela etindlini basiphekela labanye uzuthola ukuthi mhlambe banake nelijalide mabala ekhaya noma ngabe nguphi nje umsebenzi lesingawusho ngalesingisi uclassify njenge domestic work
loyo ke lapho ke mbukeli vele usinomthetho ke bona nanabo akafanele ukuthi mhlambe abakaphoceleleki ngama ngayibeka kanjalo abakaphoceleleki ukuthi umcashi bambhela lidlandlongeni. Kepha-ke mangabe nje kuba bangemaswati phana nabo ikakhulukazi ngoba siyati mbukeli ukuthi nje bangemaswati nje bede lesingabhida ukuthi ke bona ngumhlala phansi impension ukuthi uma ngabe sebatawuhamba baya ekhaya kutaba neliphakelo lelisithe abalitholako. Ngawo-ke sihlala sikhuthatha lapha etihlelweni nasetinhlelweni endlulile ukuthi uma ngabe nje umcashi abacashi le bantu laba kanjalo lokufaka ekhasi lama-domestic workers lawa siyacela vele sidlandlongeni nakhatha lokuthi lo mthetho lomphocelelako umcashi ukuthi alibambe ledlandlongeni. Kepha-ke siyacela thine sidlandlongeni ukuthi bacashi phela abaticabanga ithi sebeleti kanjalo nanabo batibambele ledlandlongeni ngekuthanza kwabo ke noko kude kusanabo phambukeli uma ngabe sekwendeka nje sabathatha umhlala phansi sebahamba baya ekhaya kungenteka ukuthi soyiswa ekhaya ukuthi vele sekuphele emandla noma mhlambe soyiswa ekhaya ukuthi uyathi sobene kugula lokuthite lokusekwenda ukuthi ungasakhoni ukuthi ungachubeka nekwenta imisebenzi ucashule yona njenge domestic worker. Ukhona nawe ukuthi mangabe sekufesa igaba leso ke mbukeli kube nembashana itawukhona ukuthi ikuphilise kusasekhaya. Siyacela kakhulu bacashe ukuthi lokho banginake futhi bese ke kuyachubeka lo mthetho uyabala ke lapha ke mbukeli uphinze ke ubale lesingasho ukuthi ke bafunzi labafundzako ngasho ukuthi bafunza full time lokusho ukuthi bona vele basesikolweni banake incwadi bayafunza. Kungenteka ke uthole ukuthi lo mfunzi loyo njengoba kasesikolweni ke kube sekuba nathi inhlelo letibonako letivelayo uthole ukuthi mhlambe kutawuba nabo internship mhlambe lo mfunzi loyo uyahamba uyabheka ukuthi abambele itoho tsite ngenxa ukuthi afunze lo msebenzi usawuphinze futhi sabela esikolweni uya lapha nje emsebentini njengemuntu lo ngumfunzi lokusho ukuthi ngumfunzi lona. Uselo mthetho ke vele nalabafunzi laba kanjalo ke mbukeli mabe nje ngumfunzi ngesingisi you are a full time university student akafanele ke vele ukuthi nawe ke ubanjelwe lidlandlongeni lokusho ukuthi kude umthetho lopho umcashi ukuthi akubambele lapho lidlandlongeni ngoba phela wena usasengumfunzi usanake incwadi usengakasebenzi ukuthi usebenza ngalokuphelele. Kungabi ke mbukeli ke lapha naba lokuhla ukuthi mhlambe bayasebenza basebenza bese sothula ukuthi bathi mabasebenza bathi cececisha labanye nganabo online ufule ukuthi abanye bathi basebenza nje babe bafunza ucashiwe kepha uyafunza bese uthi ngathi ngamva amahla ehlelweni nathi makwenti ke ungumfunzi akufanele ukuthi banjwe idlandlongeni. Cha mbukeli sikhuluma nganaba lokudla sivele bona abasebenzi bama full time nje students kusho ukuthi labo vele abakafanele babanjwe idlandlongeni phambi ngabe ucashiwe kepha nawe sothi namhla ngifuna ukuthi ngithi upgrade angifunze nanami lapha ngifunza khona uyasebenza ngalapha uyafunza ngalapha uyabanjwa ke nadlandlongeni. Bese ke mbukeli sekuba khona ke naba lesingasho ukuthi ke bona baseti inhlangothini nathi lesifuna ukukhuluma ngayo namhla lokuthiwa ukuthi ma-religious organizations lokusho ukuthi ke laba ngilaba betinkolo ke mbukeli lapho khona sikhanza ukuthi ikakhulukazi kibo ke sawusinza ke indzaba ebafundisi nalabanye ke lokuthiwa ukuthi baba khona ke kulo tenkolo ke mbukeli. Siyati ke lapha nini ukuthi uthole ke vele uthole ukuthi umfundisi ke uba nelibito asimakane libito vele ufole ukuthi umsebenzi wakhe yena umbitela ekutheni anake umsebenzi waNkulunkulu lokusho ukuthi ke uyawushomaya livangeli kude kuthi phela abantu nanabo basinziswe ukuthi ke mase kufika leso sikhathi leso liyawufika ukuthi sekhaya icelongo kubonakala ukuthi awunanathi ke sisondlekile ngabo bafundisi sibone ke umbuso welizulu ke mbukeli kulabo mhlambi lokho kusivele bayakholwa lapho ke mbukeli kulaba lesingasho ukuthi ma-religious organizations nawo ke mbukeli lo mthetho ke awabaphoceleli ukuthi babambele njengoba ngisho sikhuluma ngabafundisi kakhulu labo labathula kwasivele basesonveni bachuba lo msebenzi loyo waNkulunkulu akafanele ukuthi babanjelwe lelo dlandlongeni ke mbukeli. Kepha ke olise nje kusho kancane ke mbukeli lapho kepha ke kuba indzaba letsite ke khona lapho ke mbukeli kulawo ma-religious organizations ufule ke mbukeli ukuthi nje ngiyabekisa ukuthi nelisondvo uma ngabe nilisondvo nje yebo kona kunemfundisi
lapho khona umthetho awuphoceleli noma awuphoceleli lo bandla lelo ukuthi limbambele lo mfundisi lidlandvongeni. Kepha kufanele silisondvo nje linema structures lamanenge. Banenge labakhona lapha esontveni kufule ukuthi litawusi liyabuka lisondvo lithi njoba nje silisondvo sitawudinga ukuthi sibe na security guard lasigadza lapha esontveni. Uma ngabe ke mbukeli lapho phela sekubonakala ukuthi lisondvo nje seliqashe emaswati latsite bese lamaswati lawo saniketa umsebenzi lotsite phela lolo sati lelo kungenteka nje vele uthiwa ukuthi lapha uye lapha ude ke libito ke yena futhi uyele nje lapha ukuthi uyele umsebenzi. Lapho ke mbukeli mabekele lisondvo lelo selicashe emaswati ukuthi enomsebenzi lotsite lo songetulu walo msebenzi wekuba nje umfundisi. Kusho sebakhona lapha esontveni mhlambe sebacashele ukuthi vele bona bayawu kwenta ngiyabekisa umsentpelo ukuthi kebona sebayawunaka mhlambe nemajaliti lapha sebayasebenta vele khona esontveni. Lapho ke mbukeli uma ngabe vele sekukhona bangetekile labakhapha esontveni lesebasebenza sebanento umsebenzi othile labawusebentako. Usi lo mthetho ke vele ke lapho ke phela labo bekunene sikawubhika ukuthi libandla libabhadalele lidlandvongeni. Sibabhadalela ke labo ke mbukeli kungabe sekuvala ukuthi mangabe nje ulisondvo noma ngabe usongacasha abantu wena ngoba masondvo ayacasha labanye uthiwa ukuthi nje lisondvo njengoba kulisondvo mhlambe lapha selibuka nje ukuthi izaba lethe imali liyafuna ukuthi njengoba nje selisondvo kaso asesicashe ke umuntu vele lo taba ngu-accountant. Umuntu lona lo tawubuka ukuthi ingabe vele imali lapha esontveni dingena ngalokufanele dibalance ngalokufanele futhi mangabe kunama projects futhi dihamba ngalokufanele yini leto imali leto disebenta ngendlela efanele yini. So umcashi lo ngene lo futhi udot house yena futhi une qualification une certificate esitsite sekusuku akukhona ukuthi asebente lapha. Mangabe ke sasebenza vele ke mbukeli bandla selicashe abantu abathile abangetekile lekungasasinje umsebenzi wokushuma la umsebenzi wokufundisi. Lo mthetho ke vele lapho usuyaliphoca lelo bandla lelo ukuthi lide phela litawubhalisa lapha ngalokufanele kuze kuthi laba bekunene labasebentako lapho esontveni labangasebenzi nje umsebenzi wokufundisi labasebentako nje ukuthi bacashiwe vele babhadalelwe idlandvongene ngalokufanele. Uma ngabe ke mbukeli sikhumbude nje kakhulu kade ukuthi kube sekuba khona ke vele ukuthi labanye bayakhohlwa ukuthi idlandvongeni vele alisebenzi phansi lathi isebenta nje lisebenza nje ligunyatwa ngumthetho lona lasushito le King's Order in Council number 23 ka-1974 le beka ngasobala ukuthi uma ngabe sekubonakala ukuthi noma ngabe ngisho libandla kulibandla nako sekuyabonakala ukuthi wena sowuphuye lo mthetho lesiwukhulumako lona awusalibambi idlandvongeni kulabo labafanele. Kubese ke mbukele ke lapho sekuba nendlela lebuthola ukuthi ayibese seba mnanzi kuwo mhlambe emaswati lapho khona umthetho ubese sivele asasala inzawo yawo sekuba nema penalty lapho sekuba neliswati sekuba netimali tingetekile lesingafuni ukuthi emaswati angene kido ngoba lokho kubese sekuyalibulala li business lakho noma mhlambe tinzaba letimali imali bekufana sema project asiteyisite seba nekulimala enzaweni lesite ke mbukeli. Kepha ke singachobeka inzaba leyo isasemlanzi kanjalo asike saselikhefu ke mbukeli siphinde sibuye emva kwehlelo. Everybody needs an umbrella for a rainy day. A little something you could put away. A bit of patience goes a really long way. And with these seeds I carry hopes of better days. Whose fruits are these anyway? Wait a minute, okay I get it. Live for today but prepare for the future. Make sure you cover your welfare is crucial. This for the mothers and lovers and little ones taking care of those. Angiphize ngikwamukele umbukeli ehlelweni lelikhulu kanzima ngabe usenza kuzivulela so akemukela ke mbukeli uhlelisene naye lapha ke umuntu lwangudumane nguMegmeno kwamahlela sibongo lo suka khona ke ehlangothini lechumana khona ke kaDlandvongeni. Sikhuluma indzaba ke lapha ke mbukeli indzaba lemnanzi lapho khona sikhumbutana khona
kulabo lababhekekile ngokomthetho SNPF order ukuthi bobani lababhekile futhi labaphocelekile nalabo labangaphoceleleki ukuthi babanjelwe ke idlandvongeni. Sesikhulumile ke mbukeli ngayo indzaba lapha sayisafika khona endzabeni imabandla lokusho ukuthi ke ma-religious organizations sasinza indzaba ikakhulukazi ke lapha ibafundisi lokusho ukuthi besikhumbutshana nje mbukeli ukuthi lapho ke vele lo mthetho ke awaphoceleli ke emabandla ikakhulukazi kibo tindzaba bafundisi ekutheni bafundisi babanjelwe idlandvongeni. Kepha ke mbukeli uma ngabe ibandla sekubonakala ukuthi secashe ke abantu labathite ke ebandleni bana basitako lapha phela ukuthi umsebenzi wento waNkulunkulu noma umsebenzi webandla uhambe kahle lo ngafaka ekhathi bosoma accounts ungafaka ekhathi mhlambe labagazayo nalabanye labanengi umthetho ke lapho bese yakuphocelela ke mangabe ulibandla ekutheni ke ubabambele ke labo labakanjalo lona ke idlandvongeni. Sikhulumele lapha ke mbukeli ngayo indzaba yokuthi ke uma ngabe ke sekubonakala ukuthi ke uma nawe ke siyawuphula ke lo mthetho lona wedlandvongeni kubese ke sekuba nendzaba lapha lesingasho ukuthi bese baliswadi kube nema penalty lapha bese ke sekufaka mhlambe labo labakhona ebhizinisini noba sengaba khona sebandleni futhi etindlekweni etithithe etingedekile libe singazama sisitibalekele uma ngabe nje siulandzele kahle ke umthetho wedlandvongeni. Lo mnyeke siyabuta ke lapho ke mbukeli ukuthi ngabe uthini kulo mthetho wedlandvongeni ikakhulukazi kuto tindzaba te penalty. Uma ngabe ke mbukeli sekubonakala sopholotile wena ngikhumbule nje mbukeli ngawo umthetho lo mthetho ke uthi ngibekise nje nyalo ukuthi naku sesikuyo ke inyanga lapha yenhlaba lokusho ukuthi nguJune lapho ke mbukeli njengoba sekuJune uthi ke lo mthetho ke mbukeli umcashi noma loyo lokubhekele ukuthi abhadale idlandvongeni uyawumniketa ke emalanga lang 21 langedekile kuleyo nyanga leyo ekutheni angahlala nje eva alungisa tindzaba takhe ukuthi ngabe vele kubhalansa kahle yini akalibhadali idlandvongeni lokusho ukuthi ke akabhekeke umcashi bese uyaphutha kubhadala idlandvongeni uma ngabe sekwendlula lawo malanga lang 21 lokusho ukuthi umcashi ubhekile ukuthi abhadala idlandvongeni emalangeni lang 21 wenyanga elandzelako succeeding month ngalesingisi. Ngibekise ke mbukeli ukuthi naku sikuJune njengoba sekuJune kenyalo lokusho ukuthi idlandvongeni la June kufuna ukuthi libe seliphelele ngcono no lafika kadlandvongeni angafiki 21 July usho njalo nje lo mthetho kwafika 21 July ungalibhadala idlandvongeni la June sekubese ke lokhu sekufaka endlekweni ukuthi sekutaba nepenalty ke lapho ke ya 7.5%. Yinenge le mali lena ke mbukeli 7.5% inengakhulu losho ukuthi uma ngabe sekuphinze futhi sekutalenye inyanga awubhadala idlandvongeni la lenyanga lena lo iphulotile sitakuphizana lapho kube ngiyo yonke le mali yalo ikunetako nalo 7.5% kuphinze futhi sengeteka lo mnye 7.5% wayo yonke le mali nalo soyikuneta sho siyangeteka yangengeteka njalo le mali lengagcineke ufuna ukuthi le mali lena uma ngabe solungalibhadali futhi idlandvongeni uyawufuna ukuthi bakhanje bacashe ufuna ukuthi le mali labayikwenetako yedlandvongeni seyincane kunama penalty semanengi kwendla le mali lebekubheka ukuthi ayibhadale idlandvongeni. Asifuni ke lapha ke mbukeli idlandvongeni kafisi ukuthi bacashe batikhanze etindlekweni etikanjalo ngawe siyangakhuthatha vele ukuthi asiyinake lendzaba lena yalo mthetho siwanake futhi nama penalty ukuthi lama penalty ke satangibulala siwabalekele ngekuthi idlandvongeni sisho silibhadale. Bese ke sesingena kuyindzaba yabafundisi ke mbukeli bafundisi siyati ukuthi njengoba sisho ukuthi umthetho vele awubaphoceleli emabandla ekuthini ababambe idlandvongeni. Kepha ke uma ubabafundisi bena umsebenzi lo omkhulu kakhulu ke eveni. Namhlanje sikhuluma ukuthi labanye abantu baphendvukile etonweni tabo tono mhlambe letingabhenya labanye uhle ukuthi kube bengasibafundisi labanye betaba tigebengu lapha ufule ukuthi kuba likhune ukuthi simaswati sikhone sihambe sikhulekile eveni ngenxa yokusegcwele igebengu labanye bungahlula ukuthi mhlambe lapha sohlula ukuthi nanabo kube bengasibafundisi bebatawuphila nje vele impilo lengasho ukuthi impilo ebudlangodlango ekutheni abati nekuthi impumalanga nentshonalanga ibhekephi. Kepha ngabo bafundisi uyabona ukuthi labanye babo sibabuyile endleleni sebayadi nasempilweni nje ukuthi bafuna ini empilweni umsebenzi ke lona
lo nto wafundisa kusho sibinda umsebenzi omkhulu ke eveni kulibambisa live ekutheni kube live lenenhlela kahle kube live futhi lenekuthula kube nelive lenelithando ngabo ke bafundisi. Ngawo ke kwembukele siyathi ukuthi nje ubana nabo bafundisi bashumayela kubese ke sekufika isikhathi lapho khona kuthiwa ukuthi emandla noma evele labanawo aya ngekuphela ebe nekushabalala nabo bagcine vele bayethethelele lempenisheni bagcine bahleti phansi ngenxa yokuthi akasavumi amadvolo sibahleti phansi abasakhona ukuchuba nemsebenzi wabo ebandleni. Umbuto lo uyaye ube khona ke lapho ke mbukeli uthi mangabe labafundisi laba ke vele bebabetshela umsebenzi waNkulunkulu sebahleti ekhaya sekude kusina nabo phela sebatawuphila ngani ngoba bebangasebenzi bona nje banaka umsebenzi ukuthi sishumayela live laNkulunkulu baphila ngani ke mbukeli. Labanye ke ungathula ukuthi nje ngoba babafundisi nje uma sekufika phela ukuthi naku kade vele swela etiko sekukhalatilo esiswini ungakhanza ke lapha nemfundisi kuthi athina naye uyacabanga ubuka eningizimu ubuka enyakatho athi hayi phela bufundisi kenyalo angisanandzaba ukuthi abantu bangathi ngingumfundisi ngilambile nyalo sengidzinga ukuthi nanami sinkwasi noma sandla siye emlonyeni. So ngathula ke lapho ke mbukeli ukuthi sesakukhanza umfundisi ke lapha sonto nje tinkukhu tamakhelwane hayi ukuthi mhlambe letinkukhu tamakhelwane ukuthi ntshontshiswa yini uthi ntshontshiswa simo ke mbukeli ukuthi sekubi indlala lebe singayibalekela ke mbukeli sikafisi kusikwenteke lokho eveni. Kungawo ke mbukeli sikhuthatha emabandla siwancincana nawo emabandla ukuthi philana nawo emabandla akabacabangele ke bafundisi nanabo ekutheni babambele edlandlongeni kepha ngekufisa kwabo ekutheni nanabo basashuma nje umsebenzi waNkulunkulu bawuthanze futhi umsebenzi waNkulunkulu kungabi nje sima ubutshela umsebenzi waNkulunkulu ivele unawubutshela ehlupheka ubutshela isuffering kusikufuna usafarishe emhlabeni ungabi ngisho nanayo impension. Cha ke mbukeli siyakhuthatha ukuthi ebabandla nje ongana eveni akasekahlale phasi emakomiti lapho ake ayebuke enza babafundisi la benomsebenzi obalulekile eveni ikakhulu naba bafundisi naba lokuthatha abasebenzi vele bona nje banake na umsebenzi waNkulunkulu full time. Kulula ke ukuthi emabandla ke ngababambla bafundisi ke labo ngekufisa kwabo bawusena bafundisa nabo masibafika esigabeni sekuthi sebahleti ekhaya sebahleti phansi sekude ukuthi nabo phela sebangenta ini babe nekuphila bakhona ukuthi baphile ngayo le mali le banjelwa yona ke mbukeli voluntarily lokusho ukuthi emabandla akaphucelwa ngumthetho kepha ke ababambela ngekufisa kwabo impilo ke ichubeke khona lapho ke mbukeli. Labanye ke bayabuta ke lapho ke mbukeli njengoba sikhuluma ngendzaba lapha ikakhulu kade kubanjwa edlandlongeni ukuthi ubanjelwa njani ke edlandlongeni yini kufanele sibe seseyenti yake lapho ekutheni ke emaswati ke agcine ke abanjelwe le dlandlongeni lelo. Kulula ke mbukeli kepha ke sicale nje ikakhulu kade ngalo tinkapane ngoba dinengi tinkapane sithola ukuthi solotibhacile ke nanato sothi sehlathini nanato ke leto vele letiphucelekile ekutheni dibambele emaswati kubhlunge lokho embukela ngisho vele lapha emoyeni ukuthi kubhlunge lokuthi inkapane nje iyasebenta isebenzisa emaswati lapha emaswati nje kusebsikanyalo liswati liyavukela ekuseni lokwa lihambele emsebentini liya emsebentini nje umcashi yena unake indzaba yakhe ebhizinisi ukuthi ibhizinisi yami kufuna ukuthi ibe ibhizinisi leyakha iprofit kepha ke awabhalisa phakathi landlongeni leli swati lelo awulicabangeli likusalala ukuthi kuthina nalo leswati phela litawuhamba lambe liphile ngemandla maliphile ngemandla leswati tawuphila ngani ngoba phela kude edlandlongeni kwabhaliswe mangabe ke vele embukeli ukanjalo nemabhizinisi la kanjalo siyanicela ke bacashe ukuthi siyacela asenivele emahhovisi edlandlongeni nitawubhalisa kubhalisa ke kulula mangabe nje vele uliswati lokubonakala ukuthi ngengale singisi uyisole trader uyayitana le trading license yakho kadlandlongeni utawubhalisa tisebenzi takho ekutheni nami ke ngisho noma ngabe unasinye sisebenzi uyasibhalisa leso sebenzi leso uthi ivete na ukuthi nami ngiyasebenza eveni nawo ngicashile loluswati lapha mbhalise phela abanjwe landlongeni uyitana ne trading license uma ngabe yabonakala sisene inkampani uyitana nalo sisibina ukuthi certificate of incorporation
uthi nawo ke lapha ke mbukeli kubonakala ukuthi nanawe ke eMaswati lasebendayo ke abanjwa dlandlongene athi asebenza nje aMaswati engabhani asebenza ajabulile eMaswati ekutheni nasi sijabulile ukuthi umcashi wethu phela basicabangela akasitsotsi ekutheni nje siyasebenza ke lapha kepha asicabangeli thina nje lamcwanga ngako umcwanga ukuthi ibhizinisi yakhe i-profit kepha makuswati ke uma ngahlupheka akananzaba nanawo asesemba ke Maswati atawuvele avele ke lawo lasabhacile la ngabhalisi avele emahhovisi edlandlongeni nawe ke mbukeli mangabe ke uliswati uyasebenza lapho uyabona umcashi osakalibhalisela idlandlongeni akakubambeli futhi shayela lapha inombolo idlandlongeni yamahala upote sisebenza ngendlela copheni selitulu kwadlandlongeni asikhiphi ke inombolo yakho futhi asilikhiphi igama lakho uma sisenda lo msebenzi ekutheni sawufa inkampani sithi vele lapha sitshelwe lapha ngijamludi ukuthi ijamludi vele umbambe edlandlongeni cha asisebenzi kanjalo lokusho ukuthi nje mangabe ubika upota lapha kwadlandlongeni upota ngesiqiniseko sokuthi angeke bese sekuvela igama lakho ukuthi masisebenza lapha vele sivila lapha ukuthi animbambeli izibani idlandlongeni usitshelile cha asisebenzi kanjalo ke mbukeli lusho ukuthi siyaprotecta nanawe identity yakho sisebenze ngendlela secophelweni lesetulu kakhulu kulabo ke trust mhlambe bathi mhlambe labo ubona abaphuceleki nabo bangeta nanabo kwadlandlongeni batawubhalisa labo labafisa ukuthi babhadale idlandlongeni uta nje nathi mfana notabo make sure nesiciniseko sokuthi ipasi labo likhona i-ID yabo ikhona njengoba besikhuluma ivini eliphelile ekutheni nyalo phela sesingene umkhankaso wokuthi emalunga nanawo athole umbiko njalo ngenyanga siyakhumbula ukuthi nale nombolo yelicingo yalelo lunga leyo noma lesisebenzi leso uyicele uyifake kude kuse eMaswati ke akhona ukuthi ayothole ke umbiko ukuthi ajabule ukuthi idlandlongeni lawo liyabanjwa sethemba ke mbukeli siyachoba sibambisana edlandlongeni lapho kepha ke besanti ukukhuluma letinye nebafundisi lapho sithembe ukuthi eMaswati emabandla ayawubabambela bafundisa idlandlongeni nakhasa lokho abangaphoceleki kepha babambele ngekufisa kwabo hamba lapho ke hlelo ke mbukeli ngaso sikhathi sitawuphize futhi sihlangane kulolu viki letako ngaso sikhathi esifanako uma ngabe ke umbuto ungakangeni noma unembuto lonawo ungasibhala enombolweni WhatsApp loyibonako ese79638386 #buyasala lakho usale kahle.